bakunzi ba Jet KTTY TV ndabasuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Umunyamideli rero Mbabazi Shadia wamamaye nka Shadiboo wiziza isabukuru y'amavuko y'imyaka 30 yatakakijwe numukunzi we Manzi Jeanotte amaze imisi amurikiye isiko ari we musore yihebeye. Mu butumwa rero bw'amafoto n'amashusho Manzi Jeanotte yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, yafashe umwanya atera imitoma Shadiboo bemeje ko bari mu rukundo kuwa 7 Werurwe 2022. Jeanotte yagize ati nkwifurije kuba ubuzima bukuzanira byose uhora urota, umunsi mwiza w'amavuko rukundo. Shadiboo nawe atazuyaje yerekanye ko yakozwe ku mutima n'ubutumwa agira ati murakoze mukundwa. Mu butumwa burebure Shadiboo yasangije rero abamukurikira kuri uyu munsi we w'amavuko yagize ati kuri uyu munsi w'amavuko wanjye ndashaka kwishimira kubwo kuba umunyembaraga, kugira kwihangana k'umutima n'umutima w'ubutwari wo kwihangana na buri kimwe. Akomeza agira ati muri uyu mwaka nsoje nanyuze muri byinshi, ariko ndashima Imana ko inyongereye uyu mwaka wo gukomeza gutera imbere, none n'isabukuru yanjye y'amavuko kandi sinzigera ndekeraho kwikunda ubwanjye. Shadiboo rero yabonye izuba kuwa 20 Mata 1992 avukira mu Rwanda kandi aba ari naho akurira mu gace ka Nyamirambo. Yabyaranye na Medi Sale abana babiri b'abakobwa. Kuri ubu ari mu rukundo rweruye na Manzi Jeanotte nyuma y'imyaka 6 bari bamaze ari inshuti.